Achiwi Kamdaya Paubi. Ukrul District Forest Office Pungri Tangli Bomb Kongok Ot Shotli Tangkhul Long Pinga Condemn Sahir. 43 Pungyar SC with JDU candidate Ungnaw Shangkasa with Sokami Ranye Ayakwika Hai. Ukrul District Lead National Highway 202 Shongfu Haksangkawai Shortcar Nangalay Shichin Kid Laidala. Like a Thor. As the Tangkhul Express we Pau Chungsangla Jajo in a Pamidalay, Powing may sign up Nanangramsa. A Jontang Ukrul District Forest Office Pungri Tangli, Bomb Kongwok Ot Shotli, Tangkhul Long Ping na Condemn Sahir. Kalama Hailak Aina mi Sagaz Malay Salak Mana. Ka Bomb J Rahai Kamir, Kayona Li Mutukui Ranga. Ot Shot Chewi Maram Police Station de FIR Tasang Hire. FIR we attitude bomb J Ajahon Tarik Thada Kanithang, Nazin Pung Jishat Makai Adamli Kashokna. Ochoche SIW Merchangna, Rekuri Red Hang. Tangkhul Naga Long the Tanda says Osbing, Bomb Kangok Bumchi Ivayang Hirachi. Yarili Ngachingacha Kangasakala, Chingri Gahaili Shakakot Kami Otsaki, Mamia Lakmanada, Long Bing Jina, Hong Shoka. Kanao Kanali Hikata Otsaki, Mushokli Arenuda Hangsanga. Bomb Kongwok, Otshotchili Condemn Gasaji, Tangkhul Naga Long, Tangkhul Naga Ungnaw Long, Tangkhul Shinau Long, Tangkhul Mayerngala Long, Tangkhul Gadamnau Sak Long, Tangkhul Naga Ato Longpang, Tangkhul Naga Zingsho Longpang, Tangkhul Naga Azel Longpang, Kala Tangkhul Naga Zingdun Longpang Hipping Hiwi, Katana Bingna Kapishoka. 43 Pungyar SC with JDU candidate Ungnaw Shangkasa with Sokami Ranye Aya Jadong New Site Baptist Church Li Kwika Haira. Ranye Chili Ashangkasa with Awove MV Ringay na Thanda Sokami Sayha Sasang Mihaira. Jadong with Remakeup Kaja Karanaw Kong Thangba Kasar Nala Sayha Sasang Mia. Jadong Baptist Church Pastor Reverend El Ningter Jadong Kuwi Hetman Ungnaw Yo Kasar. Kashung Shang Piba Nganaw Kui Kashung Mahong Shang Chairman Ramso Mahong Mungva Shang with Chairman Louis Mungva Kasar Shang Chairman Piba James Kasar Atumla Kashitwi Mingrokta Ashang Kasarli Gagadom Bajite Hair. Jadong New Site Baptist Church with Pastor Ngahor Tangva Si Mapau Baptist Church with Pastor Chingringam Ningshan the Rani Chili Vazanga. Ukrul District National Highway 202 Shongfu, Haksangkawai Jesami to Agash, Bridge 0.0 km to 15 km per wing Ngalay, Shortcar na Shichin Gida Laidalay. Ngalay Shichin Gida Kalay Chili, Mamia Kangaya Gachi Katana, Ukrul Deputy Commissioner Li Zimik Shomakada Akawi Alungli, Kapit Aina Misang Baira. Shortcar with Jishat Kamihi, Ajontang Tarik Taratang, Shok Kamina. Ngalay Shichin Gida Kalay Maram, Kala Chili Sagaz. Sazaki Gichi Leva Pingwe Aming Pingchi, Jesami with SDO Kala, Ukrul DC, Mini Secretariat Eastern Block Li Vangtin Kuipaira. National Socialist Women's Organization of Nagalim NSWONW, Tarada Gatumba General Assembly Aji Tarik Magada Gatumtang, Pamgida Leia. Gazibchi Tatar Hoho Hall, Council Headquarters, Hebroning Utorpung Tarali Hapokra. Mingjan Gasapung Chikoli Hapokra. NSWON with full-fledged members ping na Gazip Chili Magashoy Razang Miluda Ngahotale. PJB with National President Jagat Prakash Nada Manipurli Ungrada Laidalay. Alka Ungli BJB with Manifesto Pong Mirada Chief Minister N. Biren Singh Hang. Nada Kataran Ungnikala Horzak Kahai Mathay Manada CM na ANI Li Hang. Lagavak election hili BJB na absolute majority queera. Hung Assembly with Maratha Marada CM Hang Haira. BJB na absolute majority queera gaji Hang Baba gaji Maning Mana. Kot Kazak Laga Kahang na the CM Biren Hang. Sid Hang Turuguli BJB na sitting MLA Makadichiko Field Sahira. Atum na Yui Paishun Aina Laida Laikala Chili Tarada Aka Rumsang Laga 2/3 majority Quigi gaji Masak Marada CM Hang.
CM the jita the hang the clay chili NPP kala Congress nala khet hire. NPP na kahang BJP na chung may thui the 15 to 17 seats khuipai. 10 to 12 Imphal Tambakli kala kapungwak pangali malang marada hang. BJP MLAs Makadichiko field sag haing chaili matili lang da mayimira. China ground reality na the NPP State General Secretary Sheikh Norul Hassana, the New Indian Express li hang. Congress na Biren Singh na claim gasa chili ket the henda hang hi BJP wi kangachana chihaira. BJP na absolute majority mukhui maraga hi CM zang da Saikorna Kathaina da Congress spokesperson ke Dida Brata na hang. BJP wi yui kapai candidates Tangkhul leva tickets mamilaga kathada absolute majority khuirada leida khalai khala ga ji hangda atum ticket masam ka pangbing supporters pingzangda BJP Jajo ser haira da Congress spokesperson jin hang. Union Law and Justice Minister Kiran Rijiju Manipur li ungda thangmaiban li kasa mega yuva conclave li ayam so sada ungzanga. Rijiju na kamatuile Congress li merlak aina khet hair. Rijiju na kahang yari na khanmet aka aina tangda Congress party wivang meherta phalung mara. Manipur li rida Congress shorkar we na tangkamang atam theikhui kahaiji mahanung sak phalung mara da Rijiju na hang. BJP shorkar na Manipur wivang phaning khamiji ajiwi budget provision aina theikhui paya gaji hi hang da. BJP na gathan shorkar Karawi aina state li khangajai taraka khwira hairada Rijiju na hang. Election campaign we aina Rijiju na state hili matishi ung hairachi. Rijiju na remake up the state hili 1994 kum unga gaji hi hangda. Rida unga hai aina yanglaga state li khangajai khwira ga hai thai khuyeda minister jina hang. Higata khangajai majat khawai BJP na absolute majority samang saklu gaji hi hang sanga. Yarina regional party li mai mangare phalong mara kaja center liva BJP na phungwa farada union minister Rijiju na hang. Lamshang constituency Janata Dal United candidate Dr. Khundrakpam Kanda Singh na sitting MLA Sorokhaibam Rajan Singh witungli case file sarada laidalai. Ajwi election with nomination paper Kamili BJP with candidate Rajan Singh na makamushung affidavit misangada Kanba Singh na case file Sara Gajina. Kanba Singh with Pilan Kangkara Ranyeli Kahang MLA Rajan Singh na nomination mikasangli awi BA pass out kasa atam mamushungla mihaida lechia. Ragra hapta hili Prime Minister Narendra Modi na awi UAE counterpart virtual meeting sangida laidalai. Chili matailak in a free trade pact shoi sangorograda hondalai. Ngalay khani hina free trade act la comprehensive economic partnership agreement CEPA later kachihi achakum khayon gajang mayangro kahaina. Tui gahai haptali trade minister Piyush Goyal na gahang UAE na India wichan gazek advanced stage li zattalai kala free trade agreement chi masangla vaw malan haurichi. UAE hi India wivang third largest trade partner ng sada ragahaina. Zingum tharada phanga aina haupokda tharadi jishat aina tangdali kazang India with hip-hop naubing. Akum hangshini langdana COVID-19 ari dose kare kaphui hairada Union Health Minister Mansukh Mandaviya na hang. Ogutwi hak makeup kichi vaccination drive hili Young India nang John the Health Minister China hang kala makap rang gaji thui pop now ping nala RG kap queen rock ser hauluda kasat sanga. Health Minister Dada Atishuda 15 to 18 zingum alungli 1.47 crore beneficiaries na dose pay the kap hui haira. India li COVID-19 vaccine kap ka hai himi machine 172.81 crore lang ga hai na chia. Registrar General of India were issued 15 to 18 age group with Kapwiran being 7.4 crore shikat lay de chia. Let Luida Ajo Kamataya Paubing. Tangkhul District Forest Office Pungri Tangli bomb Kongok or shortly Tangkhul Long Ping the condemned Sahir. 43 Pungyer SC with JDU candidate Ungnau Shankasar with Sokami Ranye Ayakwika High.
Ukrul District li National Highway 202 Shongfu Haksang Kawai Shokar na ngalay si Chinkid Laydala. Aji wipau hin ang chang hayrak ngalada lindum zay korali kamahai zimik shok sa serana.